Tiwang zan so mai khang thiu na to do khalan de tani bo nit nai alu Matthew chapter 5 ka so alu nang hai di pri go mataye khadi nang di pri go chmi tu lampeng alu hai poina khai phi khai cham nu de thanai di Matthew go gospel chapter 6 ka so alu phi ma cham lan khe thanai phi ma cham ni bo bam sa Matthew chapter 6 go verse 33 hai wo bam hai popular thu bo mai khang thiu na si bo bible bam khat le Sunday school namai dun na di by heart thu bo chin pha phong bo bam khat le Matthew chapter 6 go verse 33 gonna de din lo to sai but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you mai khang se mo go translation gonna shall be added unto you to the dine so thanai in free ma cham khai ni bo bam labam to sai detolo tingwang kadi to furai lo khadi poko kawi bo his righteousness to furai lo to sai hai hi na all these things shall be or will be added to you all these things to say detolo to bo thanai poina kha free ma chang khe bible hai pa free at bo tinga verse cut quote to large generalize to sui to sai hai se danger re to the bible hai verse cut free to what se sini sai lu hai limit to lo lame pogo scope hai se limit to lame in a limit or limitation go meaning ra ting wang to limit to ko to ma ge to the bible ko verse ka se na pogo precise verse ka se de to din lo to pogo scope hai se limit to lo lame to boy so hai go limitation alu theological term ga din sai context ma sai background to the ko we so hai verse 33 go seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you go context we say go background hai say delo to say si sai alu hai go verse hai say meaningful paramba bam jar ra boy se jeng niu thanai ina khui kha cham ni bo the sai de to lo all these things hai hi ina hai neleng pi khai ra boy khadin neleng hap san khai ra boy added to you hap san khai ra boy to bo se de to lo to bo la pen thanai point ha hai phim chang khai hai 33 go verse 33 hai go ramba sim sani to sai Matthew chapter 6 go verse 19 ga so alu free cham sai free sai alu hai po paramba po background po context po intended message se alu hai ngau so ne se jeniu Matthew chapter 6 verse 19 so pa so khai I thainara verse by verse pala de pawan hai kam jun video go pawan hai kam jun ni jing so verse by verse pala de ti nu chi bam sai chi go wang sai chung sa sa pa khai lo verse 19 till 34 ka tang se chung sa sa pa khai lo I hai go video ga ra I pala de ti summarize sula dun ta thola I din khai ne verse 19 to 24 ka tang pa sai tingwang jisu niu de jin lo te bo tinga nongko chiu selan hai se gji pri ga bai khai ni dro store up to ni dro to din ko chiu selan hai se tingen ga bai khai lo verse 21 ga fix sai palam ra nongko chiu selan bambo bamga lung chun hai bamra boy kadi verse 22 23 ga fix sai na mei na ngobo se amu we to sign lum chung ji amu ra boy to go lambai khadi verse 24 ga fi sai mai khang khat na ka sen khadi rangkang ka sen khadi tingwang to hai serve no man can serve two master rangkang nai tingwang to hai lungsa cham don la ge khadi serve fu cham don la ge to go passage se jadi hai se pramba se point na kha free khai de to lo tingwang na hai ga no go chiu chalan hai se tingen ki ga hai lo kadi pri ga hydro to boramba se de lo mai khang se mai dong go understanding interpretation ra tingwang hai lungwi bo masak sen kang king bo to masen mage to mai di ba me hai go passage hai se tingwang na lungwi bo chung riches to chiu chalan kengbo to against to bogo passage mage atung bogo masai manma bogo passage mage tingwang hai God is not against the riches lungwi chung khimai ting to tingwang hai ngau khala go mage or kanal mol langa lungsa mai masa lungsa ka sai
poverty is not a sign of spirituality. Lungsabo hai se hiuna ga ku bogo go di mage hai tu leng mage hai go Bible passage verse 19 9 20 na din bo rambara verse 19 9 20 ka subject bogo subject se de lo du bo tinga yourself sa do not verse 19 5 do not lay up for yourself treasures on the earth verse 20 kana but lay up for yourself treasures in the heaven nato ato dinboy haiga dinbo rambara to ra dilo thubu tinga nang hai se nulung chun ga kasen rangkang chikyu chalan to nulung chun hai ni dro tu di we chikyu chalan ga nulung chun hai ni song do tinggen ki masa tingwang ko ga nulung chun hai lu lo to pu ramba e tingwang hai inalo dinibo kum tingwang hai lungwi chikyu to aman ma bo tung wo mage alu chamai na hai lungbi lungwi bi lungbi lungpong keng bi the more we live the more we prosper level khambo lunglung hai lung lo lame I lungwi ni I think there's nothing wrong to be lungwi ni to I think there's nothing wrong tingwang hai lungwi bo to problem mage to di lungwi bo ga lung chun hai ni bo se to Sinna dinbo rambara Paul na di dinbo kum 1 Timothy chapter 6 ka dinbo kum for the love of money is the root of all evils. To dinbo kum lungwi chingkyu boga nulung chun hani sai there is a problem. To di nang na aling la sangam aling la ten la lungwi khang bogo that is not God's against. Salarindo, for example, Monday to Saturday or Friday katang teng Saturday katang teng whatever it may be. Saturday, Monday to Saturday sangam 10 day. 10 bo singa aling la 10 la nana rangkang pidu tena pila banglo Sunday naira saraki kyula Sunday naira tingmo leng set apart for la tingmo to kuhum bo night chu bo mai use to mai to tingmo hai khati against tingmo hai lumpom masa lioma against sumage hai wish tu hai tu mai dung sera tingwang na tingbo da dio tu senga aling mai sa active to mai jadi khalambo mai da dilo tu bodinga Monday to Sunday katang Sunday di dilo di simat saraki ku bunai di simat rangkang leng jing so pangjing mai tu mai dung to we hai ga dingbo se Sunday ku bo wan ga phone chiwang hai ga sen phile mane talani po family na di spend time to sima masai rangkang leng jing so rangkang ga chulung chun hai mai dung to we hai ga dingbo jisuna dingbo rambara lungwi goto mage tudi rangkanga nulung chun hai ni mai dung to we hai ga dinbo rambara so confused to draw ti wang hai lungwi chung ki ma chung to against atung thubu mage tudi rangkanga nulung chun hai ni ma dung to we dinbo ramba hai bo ramba se ti bia verse 24 ga was ga dingo se dilo to tinga no one can serve two master mai kangkhat na di po master khane to serve to the life po master hai se to dilo to tinga rangkang nai tingwang to dinbo labame se verse 19 to 24 ga dinbo se nuliu jisuna dinbo se rangkang lengjing so rangkang tu ni dro we song bo tingwang ga focus to lo tingwang ko ga lungchun se hai rai lo lay up your treasures in heaven tingwang ko lungchun hai rai lo rangkang ide tu ra lo ide sara lo ide kamar lo lengjing so rangkang ni dro to bogo labame hai se jeng ni verse 25 ga de din lo ti podingan therefore se jeng ni I tell you to hai jeng ni Yeshua din say do not be anxious about your life. Naring tinga nang day tu naring ting leng jing so nang manang ni dro. Do not worry about your life. Day to lo Yeshua na haiga din po sen manang ni dro tu po se day to lo tu po tinga verse 25 go what you will eat or what you will drink or what you will put on nang day tu ralo day saralo day piura lo tu bo hai leng jing so nang manang ni dro rangkang hai wa hai tu za phima dola de tu za rangkang tu ta ni dro khadi nulung chun rangkang phima jing so nulung chun manang jiu de tu ra lo de sara lo de piura lo tu za manang ni dro tu za hai dine
verse 24 the last paragraph is not life more than food and the body more than clothing kiu ka sa swang nulupum hai se pigeng bam ma zum lo more than the food more value than the food nulu tu sa swang nulupum hai se more value bam ma zum lo verse 26 ka philan ka sai thina to din chang palane look at the birds in the air tisuna dine neither they sow nor they reap nor they gather into barns yet your heavenly father feed them are you not more value than themที่วันไหนก็ดินเซที่ฟิโลที่เนี่ยจุดตัวที่หาดุงไฮแบงก์อังคารไฮหาดุงจโลไฮหาดุงสโตร์เฮาส์ไฮตัวที่ติงวังนะหาดุงแรงปีไฮตันตันเนตัวแรงสาลิงปีไฮตันตันเน are you not more value than they ที่น่าส่วงนั่นลูไฮจำไม่นานนั่นลูไฮลูนางอีไฮไปเก่งบางจังมาสมเราตัวจะดิสุนัมนี้เว้ยให้ more value than they ก็ที่ติงวังก็ creation ก็คุยวันก็ human หรือสมัยนะ human beings ให้เสติงวังให้เสหรือ human being ให้เสติงวังthe most value to creation one of the most create value bambo create creature ค่ะเดตัวเราเดโลตัวบทที่ก็จำไม่นาโตให้ที่วังลุนกุมจัดจินขยาย we are created in his own image จ้ะ animals ดุงโตมาใส่ที่น่าดุงโตมาใส่ in the angels ดุงโต God doesn't create them in God's image in his image จุดที่อนุสมัยนะดุงโตให้ in his own image ก็ที่ว่าให้อนุหัตัวดำขยายครั้งบนนะยิสุคริสต์ใส่ให้บุษย์โซเลงใส่ให้เราคนเองเลงใส่ให้มาเก angels เลงใส่ให้มาเกที่นั่นดูเลงใส่ให้มาเกดูดีปนนะ the only begotten son sacrifice เลยโซเลงเรานั่นเลงอีเลงนั่นเลงอะไรสมัยนั้นดูเลงใส่ให้บ่อยคดี salvation redemption ให้เส angels ดูเลงให้ animals ดูเลงให้ดูดีสมัยนั้นดูเลง redemption คดี salvation ให้เสบะเมเช่นนี้ Bible ก็คุยวงthink both one human is the most precious created beings think one nam hoi but think for we are created in his own image for think one hai lu leng think so sai khaye khadi lu leng think so zoring bo bi khaye lung po lung siet grace and mercy hai se lu leng bi khaye so think one na hai ga din bo la nu liu hai thina dung song begin bam ta be khadi ting thina dung leng ina adu tu leng saleng ki hai tan tan ne thina dung hai bank balance hai khadi cholo hai tu di ina fit hai tan tan hai nulu hai thina dung song value bamla ina de tu ju nul to pi fit hai mani lo to bo ramba ye hai wo ramba se so we are more value than animals verse 27 ga filan sai and which of you being worried or anxious can add a single hour in his lifespan nulu so kumai na manang la nulu ringting hai se pungkhat na di extend to swibo masai zo theng bo ngam du mai bam lo to bo ramba ai hai se hai na di verse 27 na din bo ramba ra de lo to tinga manang dro do not worry manang ni dro to bo ramba ai hai se again menang nidro tubo lakeng chu khala tiwana menang nidro tuwe tuza alu hai kasen langkang masai ago bamboo properties chu ka sa masai electric papang useful mage that will be out of context on the dui vidi tiwana menang dro tuwe tuza papang thingleng mage electric bill vidi papang unnecessary useful mage kasen langkang vidi unnecessary useful mage now to ne sai that is your ignorance isera no kapang boy that's your foolishness se jeni bible pa bo tinga context poko background ha si lame si bo lame to se hai de example thula in khai ne samai khangkhat piuna aliu pui kha pui to nga bo tinga as happy to is lung sai du din bo tinga lugo common understanding masai common understanding ha se de lo khang aliu thu bo to alu hai automatically by default alu hai se tu hai meaning ni tu di we sing link na jam lo alu hai interpret to le se there are many ways to interpret apana de jing so we pui to chulung sai tu din lo
papui nai we pui se pui na pi o ha jing so hang pi na hapui to lung sai tu din ma tuma sai we pui hai se tu leng sa leng ha jing so hapui to lung sai tu zama tuma sai we pui pu ko testimony share chu botinga pu ko testimony king khai la as hapui ko testimony to lung sai tu jing so hapui to lung sai tu din zama or we pui hai se bas tong leng wangla bas tong pai jing so sulung sai da hapui to bas tong pai jing so sulung sai tu zama se jeng yo chulung hai pui khang pi na we pui to chulung sa ye tu bo dinga khang aliu thu sa bo go chulung sa bo go love romantic love lek ma na interpret flow ma lek ma ge tiap di pogo context pogo de jing so we pui to lung sa ye tu lo tu go si we go context se si sai paramba hai se pa jang so ne se kum cha Bible gadi hai verse 27 gadi tingwang na manang dro tu bo dinga senang kam pang thing le mage carelessly thing le mage masai electric masai dui bidi tu sa bidi matai bidi chini sugar bidi pang thing le mage busi tu ne sai that is your foolishness this here no pang boy tudi tingwan haiga din bo manang ni dro tu bora dilo tu tinga verse 25 se de nang de tu ra lo nang de sara lo nang de piu ra lo basic things se willing ding so manang ni dro thina leng ni timona hai phui khai tan pi khai tan ba me we go ram ba e verse 28 29 30 ka phui ka side de lo tu tinga jisu na example tula illustration figurative tula din khala ne sera de lo tu tinga lili ra pen to din champan ne solomon pugo glory pugo lungwi chingkhiu lang piu katang lili kumza ngau popon hai se wila dress thuni ma ge isu na dine verse 30 ga fisai and if God verse 30 and if God clothes the grass of the field which today is alive and tomorrow is thrown into the oven will he not much more clothe you hai go verse 30 se di verse 26 nai chamla ne tu ra dilo tu putinga lili ra pen swang nang hai value bam jang mam lo lili ra pen hai thanai hai pen na tu boting pen ne ti kuila ni ra boy tu wo kutang ni tingwa na dress mui tu hai botinga na to nang more than you have more value than the lilies to hai how much more God will clothe you oh you little faith malum swan mai de jing so na manang ji bam lo de jing so nang de pura lo de tura lo de sara lo se to de nang de jing so manang ji bam lo tu bu ko la bam ne se jenu ina hai ga din khan ni bora am lum swan bo se di non kum bo khat le tiwang na de lo tu bo tinga tiwang na manang ro tu bo tinga ai manang sai tiwang go power tiwang go sovereignty tiwang go kangam bo to ai doubt bambo patle se jeng new manang hai sai de tu ra lo de sa ra lo de pu ra lo tu bot leng jing so manang ni sai tiwang to ha lu hai kam tai kam we make God small kam ti khai se jeng new manang ni ma khai za I din khai ni e verse 31 therefore to the dilane verse 31 ka therefore do not be anxious se jeng new manang ni dro se new manang ni dro de to lo de tu ra lo what shall we eat or what shall we drink de sara lo or what shall we wear listen high skill making hello verse 33 31 ka sin na se jeng new de tu ra lo de sara lo de piu ra lo se leng jing so manang ni dro verse 32 gana for the Gentiles seeks after all these things Gentiles haiga jisu na Gentile tu bora tiwang tom luma mai dong tiwang tom luma mai dong de Gentiles mai dong ra hai tu de tu ra lo de sa ra lo de piu ra lo tu se kanang ji hodung se manang ni e and your heavenly father knows what needs them all ne piu tingken la bambo wang hai nang de begin bono hai se si kam jam mai and then verse 33 I say one day but seek ye first the kingdom of God
and his righteousness, and all these things shall be added to you. So, all these things I said detolo. Tubotinga verse 31. What shall we eat? What shall we drink? And what shall we wear? I said the way. I seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tubotinga rangkang sen masaya gari chiki anau how he na tiwang to food daw ni sai tiwang to kuhum rai ni sai wa hi hadung hi na chiki uchalan bo tomasai sen rangkang the ten bidi anau leng bidi aki na leng bidi chiki bidi gari bidi wa hi na tiwang pinira boy tu leng mage I go verse all these things today all these things I said detolo to be to say what shall we eat, what shall we drink, and what shall we wear? Verse 31, Kadi verse 25. I said this is the context of verse 33. Says you, verse 34, says you, therefore do not anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious or worry for itself. Sufficient for the day is on trouble. So, sunai lang manang nidro today nang tanay bambo se. Seto bien la, seto sufficient, seto content, seto tuan kyu sila bamlo sunai lang tanira boy. Hai ni lo tubu ko lamba e. Sen yo haina haiga the 33 verse 33 ko message sera de lo tubu tinga tingwang to fu rai lo rangkang tu ni dro kasen rangkang ha sai dola de rangkang isna de tu rai lo thana phima sai dola de hai tu ma sai dola de rangkang tu ni dro tu boy ji suna haiga din ni ra manang ni dro kanang ni dro do not worry tu di ibame na beauty wang ibame atu fu rai lo atu si rai lo tu sa nang de tu ra lo nang de sa rai lo nang de pi rai lo tu se wang ni ra boy ina bi khai ni ra boy tu boy again hai go passage ga din bo ra hatu leng ma ge tu ra tiwang to fu ra lo tu sing so bible pa ja chului thu ja ke kheng thu ja changam ten ma la Hallelujah, praise the Lord, sen la bamlo. Sati mon bi khani ra boy tu leng mage. Again, we should understand that context. Tingwang new verse 25 26 ga tina go illustration pi bose. Tina hai se paset ga dungla masa paset ga jila bambo tinga tingwang hai lek tha tu ja pini mage. Tu di tina hai se ting mei leng fu la ta la pana ten jabo ten la phangbo to the ye. Say kum za hai seek ye first the kingdom of God. Ti want to furai lo tu jing new zangam ten mala. Hallelujah, praise the Lord. Ki ga chiu zabam fasting lo zabam tangam khari ten ma ti want bi khin ra boy tu leng mage. Hai na ding bo ra de lo te bo tinga nang nan ten lo bu se ten lo aling na ten lo nang rangkang phing ten na philo aling la ten lo tu di rangkang ga nulung hydro tu di ting mo phoga nulung hai lo rangkang phangma ge rangkang fu ma sai ha sai dola de tu za rangkang tu tani dro tu di ato fura lo nang ten lo bu se ten lo aling na ten lo pol na di First Thessalonians ni ga din se niliu meki ga sai nu jingam telel yo se tri ti mala bam ni lo tu di din ne so meki bo to jingam ten mala bam bo to din go ma ge tu di ten bo bui ena ten bui bo ten se ten la tingwang to priority pila aling la ten bam sai diwang na nang tu ra leng nang sa ra leng nang de pi ra lo the basic needs of humanity sai se tingwang na pi khai ni ra boi tu bu labam nenge hai se ni ina thanai hai ga ramai LBCI mai dum to din khani ura bam sai thanai corona virus ko pandemic pa botinga lockdowns bam de se ni lu ko rangkang masai lu ko changam lu ko ten lu ko business hai se wa hi na effect to me de hai se destroy to me de tudi tingmang na din khani ina din khani bra manang ni dro na ten robo online gama masai through distance gama ten robo bamna ten lo jabo de tu ra lo de sara lo to ja manang ni dro tingwang na pi khani ra boy tu ja e din khani chu khani e se jeniu nam boga ina din khani boy sai tingwang khoga lu hai pi rai khai
จริงวังเขาก็ปีใครไรตังละไอ้นั่นเต็นโลโบอันลิงละเลี้ยวก็ตัวที่วังทำชินมาเก็ Proverbs ก็ที่ดินเนี่ย how long you sleep or sluggard อันเลี้ยวไม่ดุงให้ตัวเดจุที่นั่นจีละบังนี่เรา warning people ก็ละบังเมอันเลี้ยวนี้มาแค่ออนไลน์ก็เต็นสวยมาเต็นแค่ที่มาใช้ distance ก็บังมาเต็นชิมาเต็นสวยที่มาใช้รังเก่งก็ประมาตัวละบบบังใช้ที่ตัดละเต็นมาตัวละบบบังใช้ฟูมาตัวละบบบังใช้ฟูแค่จุดที่รังกังเล่งจริงๆรังกังที่นี่มาแค่คดีพังมาเกยตัวจะเต็นตัวละเกยตัวจะมันนังนี้มาเคยเปล่านะติงวังนั่นดินเองที่นั่นเองวิธีที่วังให้พิหายตันบะเมงลิลี่รับเป็นเองลิลี่ที่วังน่ะพิหายตันจะบะเมงนุ่ลิวให้นั่งอีให้ลิลี่รับเป็นสว่างติงวังที่นั่นสว่าง value บางอย่างบอกมันกูอย่างบอกมาเย่ปวดเดเสียงนิ้วที่วังให้ช่วยนักขัดมันดินตัวถาตานี้ให้ลากเกยทีนี้fit ไว้ตันระบายทุกอย่างท่านไหนทุกอย่างมีเสียดินข่ายรับไปวันก็ยังไม่รับเราว่าตามมาเก่งจะได้บางตันลากตรงที่นั่นได้กว่าใครเราชุกทำไมคำถึงเรื่องที่วังหดทุกดังก็อยู่ที่ให้วัตถุบิลเรา